Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Ribhoi Youth Federation mentak kesengi galayo ban play pat ba no ya ke slem terikam pura jong ka seng ya ka balasna ha ka rukom ka ba itnat bat songkun bha hapo ka snong Saiden Ribhoi district ya kani ke slem terikam pura jong ka seng lawan ban play pat ba da menteri rang ba barim ke jela u Dr. Didi Lapang u bade wei ni kinong seng bat nong ai bot jong ka seng ha ka jinga dan rengkat lang jong ki sangut ki MLA jong ka Ribhoi ki bakinthum uba Meral Bons Im, uba Charles Marngar, uba Sostenos Sotun, Dr. Celestine Lingdo, bad uba Daman Baj Lamare. Hagani ka snilay dan rengkat langru kinong yalam jong ki seng ba pher ki bakinthum. Nadu President rang ba jong ki KSU seng keme uba Lambok Starwell Marngar, uba Donde Cliff Kongsit President ke FKJ GP, ba Gerson Shilla President ke Jantia Students Union, Southern Bla President ke HNYF, RB Shadap Presiden ke Ribhoi Dorbar, Bibi Makdo Presiden ke Senjuk kirang ba snong Ribhoi lambat kiwei di kibra syak hot ngubha nalor ki spa ngut kidkhot jong ka seng RBYF. Kumban syukdo hang ni ya ka seng Ribhoi Youth Federation la sut la shor ningkong haga hanyo trik unai lor jong snem khat khandai spa anyo bu khandai haga ying sa jong Dr. Didi Lapang haga bala jit yo Reverend SWM kumu Presiden baru ba RB Shadap kumu General Secretary haka kerteng jong Ribhoi Dorbar Youth Wing kabari ka seng jong ki samla hapo ka jingilam jong Ribhoi Dorbar banya kun ban penyo ya ka district Ribhoi ka Bapura. Dehadin ke jingla ikendo jong ketiki nong elam yo menteri rang ba ke jela haka te ka snam uba bibi lingdo bam kuai haduar ublei baute menteri rang ba ulah ai ka jingmot ikinong elam bakin penkelang no ye ka Ribhoi Dorbar Youth Wing she ka Ribhoi Youth Federation ka bakham don jingmot bat ka bakham shongkun bat kumta la pen scam ye ka kerteng RBYF haga arpusantrik unai lor jong snem khat khandai spa hanyo pu khandai Blay ke Pibaro Kedai kasi Bansa jikin mau Kaki dinja Kaki kun samla Juga dong Ribhoi jongi Ke Hakane kasi Seoba Naik urong Jadi ni ilok karan ilok samla Ilawi Lebih jari bener Ila le Jaga buat sewa le bener Blay ke Pibaro Ini apa ingin yang lain akan dibuat dan Maria Abdul. Rumah suana le. Apa semua? Ya. Tuh, tan nomor tan. Kumbenak benturong ya kelama nasai tempat baru itu Ribhoi Federation itu semua menjadi Shalom Marishate Nama Yom Magro Shamini Shamau Dem Shasemi Ribhoi Riten Kari Jongna Lungan Ki Kunjong Pa
Kedua ribuan, angin sedap, yang Islam menjerngam, hati rai, yang tiada di bangam siapa. Ini keren, kekidau, bagi penongan itu lebih. Ke balaru, ke balaru, apa jangan, bagi boy harganya kepentak. Lalu benar kena ngamlin, berusaha menteri, menunggu. Berhadir pelalong untuk yang maka student association bagi jawapan lain yang untuk dan raise kedon kawi kapor kamang plan yang om jo prime minister berim yang Amerika mengenai itu beliau bawa one courage can make akan make perjalanan lawyer. One courage can prove to be a majority. This is the point. Now, jangan nak begitu. Tentang lapor, nang nena sampai boy. Kalau kini beri do di balang, kita pinggam dan nang itu ini balang yang lain. Ini beri di balang, kita yang mengide mendawa. Beliau orang yang presiden, dan akhirnya dia lagi berapa presiden nak kena tamu Malaysia, yang kata presiden berapa hak berapa keren agenda, bukan kalau nama itu cantai baik dilong baik mana satu sampai. De hamda, hatang sa hamda, hatang ay siyong hamda, doon ngayong menta, inikren ni ka agenda, siya pa, kajin pa, presbytery, yung gariboy na gayon. To, de udon uwe, urang ba, tangyan na sociology, mubala hekatan ha, baru ka usong hangha, baru ang giniksin. Kebenaran kau agenda melomba ini ki riboy kiapan beliau lagi yang gayong presiden. Teng tahu beliau musuh hakmat kemarin wong ini kita. Pan presiden gayong hato lah pan ai presiden yang dinasrah, bahwa memang menapai beda kelas, bukan berkerja. Jadi, kita ini shock kita, nak ada ada kawan nak, jauh tahu beliau shock hanya beliau om kumno, kenapa? Om kumno, om pi bala arwane. Học mắt sai, học mắt không có ai, cả đến câu học mắt ai vậy? Cái bắt đầu kita buat sau komite macam sao nak, học pasal ai tu deh? Kata bukan dia, kalau nak dia, nung benar berubah, nanti muasa. Wasa habis menteri kesakit lo. Tenang kata, kita ini keren kebiaran elam bagai ayat. Kerana baru lalu pasang dikeren ni bangim dewan we should not shrink. Gim dewan kenal. We should not shrink. Gim dewan stay. Oleh waktu pada bangga. Lagi kalau musyiran kata, ayat orang Muslim
yung entry, kajing Shirham, kawalan Bakanegas ni Kalawan Urlong. U Henry Ford, u Basenya ke Company Ford, u Om Kune. If you think you can, or if you think you cannot, in both cases you are right. Gawamot, larat ki perkat bapila banle, kataru kadai, larat ki perkat bapila banle, kataru kadai. Dengan Solomon Ong, ke RBYF, ke larai ban Ong, ni kuat ke permanent address, ni kuat ke building namta ke office ke jami, ki harai bapila, and you are right. Larapi harai bapila, kinomla, kataru bilang right. Tega kermen babaro nangi, ngidon haga lintiyan ke bakar don u Norway, don u non kai, don u businessman, don politician, don doktor, don nurse. Lada ngila bansna ke ying, ngida kok daga jingeseng, ngida kawai bangi kiu ying, nawar balik, kadai ka milestone. Tengah kuah along, RBYF, mapok ka jingelang, jong iba, people thank you, you have crossed one milestone. Ka Mother Teresa ka Om, all of us cannot do great things, but all of us can do the small things that we do with great enthusiasm. Baro nginom la bale iki kam ki bakraw. Henry baro ngila bale yaki toki kam ki bari ke pangile. Dah ka jinshir ham ka bakraw. Kung gaying kasem RBYF, ki don president, ki don ki general secretary, ki don ki unit paper, lara ki treshir ham. Halaga benta ngin sala banjok ya katong. Ikaningas ni habangi ay notice bangkot ya kano ka meeting. Kabaningkong ka subject jong ka meeting. Kabaar katarik kabalay kapor kabasaw ka jaka. Dengas no sarong kung UMLA jong Henry Boy baka seng sama grup RBYF mentah kila don ka permanent address hakaba ka jaka ka por kalalong ka babit ka babit tengah kemilan ki baka jing saindur lengba kanay ka ying kasam ka babidon kata ka jing angnut ki jongi bangim don IAS ngim don IPS ngiduna ki doktor pat kumta terter let's say lengba kanay ka building ka bala pli bat kapri bon matag sni lengba imahe ngin sala ban ai coaching ngin sala ban ai nunsil yaki kun samla ki jongi ban presto. If you think you can, you are right. If you think you cannot, there also you are right. Let pain ni play jimon bakila banle ya ka bakikwa kulay siya jamu kadang haborar lapan mau ini isu kita ni dan sukang nasional ni ayo kita sih kau ini kes kena penting dan tak disambut kira disambut kira ada bantuan ada pemafail ada kes pokok pihak ada sambut dan kes tapi wayo jinge wayo tahu kau wayo apa dan kira spesifik hantai bangadan nama itu but haki wayo jaga begidan kiwai kira besar kan ingat kadang ke consultation ke jing sokut bakal nomi kalau ke jing bakal bangilan hantai ini itu di bangilan sosial itu ni habdan ke jing sokut semua teng-teng ilai irak lama ni kawai ni pension ship nangi lami mangi paiba dunia jadi ke jing sokut semua ila namlei nak kata di koran
Kado siya mga siya. Ka message ka mga kuwa panahin ito po. Kapag pensatar niya nga kun ba bumi na kamamyin ba kanuksa kapag krawe kaday mahen hindi ba. Kadang kajing ang ba I kinong buhay te baydo. I kinong buhay te panangin sa atin. I kinong buhay te iyo ari ibo problema kita baro nakwa. Bahkan yung generation ka bangka yung tandaan mo. Nagkakitiyan ka siyang play ka Bible nakwa bangkod ka ba ang kumit. Sikan mo yung Moses nakaung na sayo. Joseph nakatliyo blabret nagihindar na sayo ulang-ulang yan ang makakram na karino. Why not me? Balik ka ma ulang doble kuihi sa isimba congratulations nakamtajo kibaro nakaniyang tunga kung ulang hikmat balik niya nakamawati konsensi nakatangga niya na ay kecikulan macam dengan kecingin trailer kecingin tuli nak kita temporary boy baru nak kita kecelan